Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 29. Ajarlah kami agar kami mengerti isi firman-Mu. Tuntunlah hidup kami ya Bapa, agar hidup kami sesuai dengan firman-Mu saja. Melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami datang kepadamu. Amin. Persembahan tupung perayaan tahun simbaru. Ibaswari si pemena bulan si pepituken kam arus pulung erbahan kebatin. Janah laban si erdahin. Ibaswari trompet arus iembus. Endesken sada persembahan tutungan mantuhan. Si merim ia kapna bauna. Sada jenggi lembu si nguda denga. Sada bajar biri-biri. Ras pitu anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Krina silalit man pandangan. Bahan persembahan buah gandum si payo ibas tepung nari. Si campur ras mina saitun. 3 kilo tepung ras jenggi lembu 2 kilo ras bajar biri-biri. Janah sada kilo ras tep-tep anak biri-biri. Tole persembahkan sada bajar kambing jadi persembahan pengalami dosa. Janah alu bagenda bahan acara pembersihan dosa man bangsa Persembahkanlah si enda krina jadi tambahan persembahan tutungan. Si biasa ibahan, ibaswari si pemena tep-tep bulan. Ras persembahan anggurna. Bagepe persembahan tutungan si tep-tep wari. Ras persembahan buah gandum. Ras persembahan anggurna. Persembahan enda. Merim bauna yakap Tuhan. Persembahan tupung wari pengalami. Pulunglah erbahan kebatin ibaswari pesepuluhkan bulan si pepitukan. Ibaswari kaipe laban si ipandu janah ula erdahin. Bahan persembahan tutungan mantuhan. Si merim ia kapna bauna. Sada jenggi lembu si nguda denga. Sada bajar biri-biri. Ras pitu anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Krina silalit siti pe man pandangan. Bahan persembahan buah gandum si payo. Ibas tepung nari icampur ras mina saitun. 3 kilo tepung ras jenggi lembu 2 kilo ras bajar biri-biri. Janah sada kilo ras tep-tep anak biri-biri. Tole persembahkan sada bajar kambing. Jadi persembahan pengalami dosa. Tambah-tambah kambing si persembahkan ibas acara pembersihan dosa man bangsa Ras persembahan tutungan si tep-tep wari. Bagepe persembahan buah gandum ras anggurna. Persembahan tupung perayaan sapo-sapo. Pulunglah erbahan kebatin ibaswari 10 limakan bulan si pepitukan. Pestakanlah perayaan enda guna mereken kemuliaan mantuhan pituwari dekahna. Janah ula erdahin. Ibaswari si pemena enda persembahkan persembahan pangan mantuhan. Si merim ia kapna bauna. 10 telu jenggi lembu nguda denga. 2 bajar biri-biri ras 10 empat anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Krina silalit siti pe man pandangan. Bahan persembahan buah gandum si payo ibas tepung nari. Icampur ras mina saitun. 3 kilo tepung ras tep-tep jenggi lembu. 2 kilo ras tep-tep bajar biri-biri. Dengan sada kilo ras tep-tep anak biri-biri. Tole persembahkan sada bajar kambing. Jadi sada persembahan pengalami dosa. Persembahkanlah enda krina. Jadi tambahan persembahan tutungan si tep-tep wari. Bagepe persembahan buah gandum. Ras persembahan anggurna. Ibaswari si peduakan persembahkan 10 2 jenggi lembu si nguda denga. 2 bajar biri-biri ras 10 empat anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Krina silalit man pandanganna. Radu rasi persembahkan pe krina persembahan si deban. Si perlukan ibaswari si pemena. Ibaswari si petelukan persembahkan 10 sada jenggi lembu si nguda denga. 2 bajar biri-biri ras 10 empat anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Krina silalit siti pe man pandangan. Radu rasi persembahkan pe krina persembahan si deban. Si perlukan ibaswari si pemena. Ibaswari peempatkan persembahkan 10 jenggi lembu nguda. 2 bajar biri-biri ras 10 empat anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Krina silalit siti pe man pandangan. Radu rasi persembahkan pe krina persembahan si deban. Si perlukan ibaswari si pemena. Ibaswari si pelimakan persembahkan si wah jenggi lembu si nguda. 2 bajar biri-biri ras 10 empat anak biri-biri bajarna umur sada tahun. Krina silalit siti pe man pandangan. Radu rasi persembahkan pe krina persembahan si deban. Si perlukan ibaswari si pemena.
Iba suari peenemkan persembahkan waluh jenggi lembu muda. 2 bajar biri-biri ras 14 anak biri-biri bajarna umur 1 tahun. Krina silalit siti peman pandangan. Radu rasie persembahkan pe krina persembahan si deban si iperlukan iba suari si pemena. Iba suari si pepitukan persembahkan pitu jenggi lembu muda. 2 bajar biri-biri ras 14 anak biri-biri bajarna umur 1 tahun. Radu rasie persembahkan pe krina persembahan si deban si iperlukan iba suari si pemena. Iba suari pewaluhkan pulunglah erbahan kebaktin janahlah banci erdahin. Bahan persembahan tutungan jadi sada persembahan pangan man Tuhan. Si merim ia kapna bauna. Sada jenggi lembu muda. Sada bajar biri-biri ras pitu anak biri-biri bajarna umur 1 tahun. Krina silalit siti pe man pandangan. Radu rasie persembahkan pe krina persembahan si iperlukan iba suari si pemena. Endama peraturan kerna persembahan tutungan, persembahan buah gandum, persembahan anggur, ras persembahan persadaan. Si arus ibahandu mantuhan, ibas perayandu si enggo itentukan. Si enda kerina, ema tambahan persembahan, si ibrekendu ibas nahkan padan, si ibahandu mantuhan. Entah pe persembahan riah ukur. Emaka iturikan Musa man bangsa Israel kerina si enggo ipedahkan Tuhan man bana. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.